much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka personality, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment apapa. A chair for our Kodwo Ewadisium. Any air conditioned room there. A band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location you know Abeka Flipper Junction. For number ne Guasio, now one casa flare. Now go beyond that one. I'm moving Casa me from one casa flare. I bet you. The Doubting Thomas may come for a year, Nanabua for Spiritual and Herbal Center, Eddie Amount. At Kuta may come for almost a video be a home or what's in it. A year one time, some because a Drobian Cadem. Yes, a Drobian Cadem. What the way I reappear for us with me and say, Arena out here, we catch no say, they say, I are sending Ghana. There's a happy, I are sending. Nanabua for Spiritual and Herbal Center. See, we are real, or better the 10 Theophilus Anani. Kasoa pa edeba Too Much GH eso na midin ene Empress Anne emema nyina ketri ba kopem Mr. Wajibre adaje a wo ba behwe yen e wo trending issues eso ena mesi nkonwa midifo Kasoa pa ba be ka me nchen a ye ba be pe ensem bi a edika na esese ye wosa ne yepuo ye pe ne pomasi bre enunti ena ye wa ha na mesro se abran komone koso no na wa asem bi se bi o commenter na dia fa comment section na se no makan e de amount afin so share na afoforo ensa etimi enka bie ni wohu ne ekọ ne etuamu ne akofa ba asembe na esi a ene Empress Matena se eye Reverend Anthony Boakye odifo kese a oye the founder of Resurrection Power Ministry ene na ya sorry ba me ka resurrection na wajeswa ma me se power to me ankasa ewo mu odifo enna kakra nie ana ye hwehwe na ye hu no ye ntene nka enipa dodo na si o papa wewu wanya stroke ani ade na ye twen ese asori e de baba betu dwa members dodo na kra enim ne akoso ewo papa na nkasa na bra bomu ana yere estarte se ono no take in charge oni asori mpanimfo ekuku dam no ya bon kontin kokopie mu ho nenso ya ne ye mfa so ene ye yankasa ama ye hu ne ekọ ne eba ne ye tete nkwanchen se ede na asie a won pesa wo be ka kire yen ene ye koda sorry ya papa nkasa ba be sorry aba be kasa eye 20th anniversary awodie na eye Ghana for na hu se ya sorry se ba ya che resurrection ya tene kan se enya na me kra na mi sha ne ya ho me obi be se na mi ti kra ba so ane na enne ba bia madui na che resurrection ya sorry akọ na nim anu ti na se fata se wodi anniversary o ma anniversary na o ma start na na wodi fo kese aba abekasa na nsema papa dia tutu dwa no enu na age bebre na manane a wonte ase na yenso yente ase na ye ba bedi hu nkomo se ne sen papa se eye anniversary na wodi no oni wonte wontwa so wonyai baby o madu na eye won twen san so no ankasa ba eye ade anniversary no wo bedie afen so members amuti fie na musu amonkwa sorry onwu yote ase enti monkwa sorry eden na ebema odifo na sorry ma wo hu difo a wo se ye nkwa sorry no tifie no so otwaja ajo eden na aba eden na asie sese eba ne sa ana sedifo ni hono mo anniversary yentimi enni na ne asori mpanimfo a wapa won wote hono mo eye den eno nkomo na ye bedie na nyamedifo eye kumchacha ewo menchen wo studio ha aye de be hihye so na nsa na no mana yankonkotie eye papa ehu obedan na die ede kire ye no emfa emra na so minim se why you serious oh twen say over here minua ensro memfa ntaw memo watie bi ansa na program ye dia ba na wie na so ma me nan mi bedwane adi emfa no entre wo dadi mu akwa aba ya obi ade ma me nchia wo na ahwefo nso ye nchia wo ohun ni wa ye ni ho na enwumre die
asɛm a wakɔfa aba na no den anya easy ɛna de yɛhyɛ adaka mu paa no a anwumere no yɛbɛyi apie no de yɛhyɛ adaka mu ɛnneɛma ɛhyɛ adaka mu paa ɛnneɛma hyɛ adaka mu a ɛbɛpie no na de sɛ ano ɔden eti ɔdɔfo yes dear nyame nhyira wo amen ohwa yɛ fɛ me da ase ohwa yɛ fa paa na ɛnɛ no sɛ ne obo pi mi studio ha mi hu na me se ɛnɛ deɛ dadi wan hyɛ da ma so ɛnɛ na ho fɛ na yɛ soronko kra na yɛ sɛ wo fa ho fɛ de to fam so a ho fɛ na ha sɛ nyame de domo ne kora deɛ wo sɛ ai na me ne na mu fitam ai ɛna wɔn nso nsu ato paa casual ne fatal nsu ato serious ti me ne na mu fitam wa na ja mode efre me a ye de abepie sa atade de be fatal bi a ye body no wo body na wo sha efe na papa ti body no wo ho oh body no wo ho ai slim macho unjasa papa yemra ye nkomo twetwe no so papa ekọ Anthony Boakye yante ne nka reverend na ye hunu bebre na amanfo na se den na ekoso members kwa sorry want hwe screen so na yere na ejina mu ni ade papa ntimi ama bonti ameka anase wanfa nsomo amobi ama members na sofo nketo ne ade a wo hwe akire na yere ka ho ntimi anka se papa yare enu nti ene yente ne nka na ne papa ba be kasa ya o se ampa o yare baby owo no oyare na emom ade baako no se nyankopon dan niema di ade akere no esono yare na esono adiye anase asofudie mu no se nyame mo bi yale a na eye adiye na oyi di akere no me da se me di kan achi ade da eye me a na ye me sofukum chacha ka ye papa no Kodwo Boakye kasa odi kan be kasa yi kura ka me kasa okay eye me a anka me kasa ebi sɛ sabi da bia me kasa yadeɛ yɛmfa nsere ana enye nipa baako pɛ ɛna bia so yale oti wei wo yale me yale kake me nso me yale obia wo wiase yale nti yadeɛ yɛnyɛ den yɛmfa kan tro bi mfa da bi yɛmfa nsere yɛmfa mo akutia ɛwɔ obia brabom by wosha baye bosumi nsia nie a eba ye papa no on say ebi kura bebubo na buto ba ye beba ho na de asie nso sisi ya no ene de ekoso ene ba bi awowo ene de apiepie no eno so ya be kan ho asem okay say ya me na ka me kasa wudi ma de enti ya me kasa me na ka me kasa video no say bi wo mo ha mo bebo amen krofo etie video no o said ye papa no Anthony Kodwo Boakye kasa na ne kasa de kire say na won to no ya utie mitie pa kasa na wo kasa no kire say na won to no I say niema bi koso ana niema bi sisi wo church wo ana niema bi koso a ompe ana so odimrika so obekasa na Ghana fo hu se otiase omuye samnina enkohia ka me kasa okay sabe we bi na ebra bi sabe manusi sumna so president atamis yeah tama yakase president miss eyale no na wose wonyale awodi na change na answer wonyale Ghana for say wonyale and then my voice no esi kakra mo fenchame ama president miss efra burochile awodu kotoka airport ano ohwiri ye eye by force jogging enso no yare no person chile Ghana for say onyare menyale by any news say president miss no yale any news say sofukum chacha me yale any news say Anthony Kodwo Boakye yale ba on say na de no won kan no won kenti no emam atamis
our year president ehwiri etresa menyale the Ghana for kan enye no kore ama ne trigger niema thank you anche bia ana de yebesi esiye eti medie obeye papa Boakye a ote wo no eye me de se video ne wa hana mo bebo na nkrofo ahwe ote wo no sabe na wo keke sabe ye nu so kasa sabe ye na wo de ntie sabe ne kasiye ene sabe yo niti kura no sabe ye tie no difference abam nsisanya ba yeah ensisanya aba niti no ensisanya aba ne kasem ensisanya aba ne body by bibi ana ekoso e wo church nim etina odim rika a wawrase a o bekasa na ma Ghana fo ene asolema ne hu se owo ho eti menena anka me hu to me wie a eyo good and so must start ya pa bonte ya must start but odi for penny for say penny na asedua so ma asedua mfo what I say so ye penny na oda sorry ano na niam bi nkoye na wo yare na wo kasa na beye yi a wo be hasa wo mekasa wo betena se e ma niam asai body of Christ ya sorry no etina churches administration ya wa elders ya wa solim penny for ya wa sofo ya wa makuo memakuo church administration any ya de be the church sa wo ye sofo sabe asofo bebre ewuko by one church because of administration ni year adwuma no eguso year adwuma ya papa we say ano ye boa okay what betini ni na betini ni ano ye boa sabe oti asole ene woni ho na administration ni ye good eguso year adwuma ya papa what living bread ye resolution power na ye frɛ no sofo Kosia Moako ono no kura na tete Anthony Kodwo Boakye okay ono tete no oye na koda sofo Moako wiye sɛ na sɔle egusu koso ekoso ya papa wo usu tabri o wiye na sɔle egusu koso church ya administration okay ni nyina ne sɛ church na ayese dan sa ucha foundation ni ya na utumi to blocks ni ya na foundation ni a good foundation enframa bebo ensuo beto edan no still a ahoden okay by sabon twa foundation ye ewo wo dansie mu a enframa bo kakra bi a na ensuo to a na dan na ebuogu etimidie me hu se church bi administration ni ye good no na wo yale a eyebeye 1 year 2 years and also kum chacha me de be same ho yade ya okay 3 years and me de be same ho yade ya okay adenti ana me minya ma so le nkoso okay but who said the program is over Anthony Kodwo Boakye asole ya o to me your program 21 days yeah oni sofo bia na wono nko anopa wo be ye enwumre wo be ye anopa bi mo be ye enwumre wo be ye asofo no de omo wo ho but omo nya dwuma no enu se no na meken enu na meken sa yesa wo sofo no sa woni wa na members ne de won wure ahye wo mu ba ese wo ma members ne mu se oni wo kora church ne wo ho okay oni wa awu enkoso mra sole okay sofo kum church ni wa yesu ene yesu no ya mesum kum chacha okay ya mesum ya papa Boakye ya mesum resolution ya mesum han ya besum ye nyankopon thank you etu ni wa na se members ne man sole ya na ese woni yesu no ba enye Kristo okay ba wo se dia wodi be se won tirim ene se de ye asofo no wo no wo kasa ebeye ene se de ye a wo beye no ene ma members ne di wo ye nyame etu ni wa o person be ba sole okay what you say Matias one say video bi be ba konten
a video no fa ya papa Kodwo Boakye ho ama wo beka say wo ba na solid da a wache wo ba bia no obegina de eba no obeje wo ma uska bia a wo ba na solid da na waja a waja solid no obeje ne ska na hye wo wali bia awale begu thank you wo ba na solid da na wajai awade ye ni begu ana owie ye no ode no me ensem bi etoso won a wotwe mpona ye nyom ho ade kro do me wo mo yeah won said the ade no koi eto say o kire mo se wi ye nyame a okay na se wo ye wo ti say woni wo nyame eye pa na wo ye nyame a ya na bibi towa ya na members no say papa ya ye di na chi a wo kire mo no so ye nyame no ana bibi se ato no okay daka ne yade ye ne de kenye news ya me ka wori ase Matias odifo Matias pa ne masem bisa ne se ya hwe sa eniema ya ekoso ya enye Anthony Kodwo Boakye ko a bebre na akọhwe screen so ya hwe asori bi wo ho no a difo no watete branches branches no otete ye no owayi mpanimfo ho basa omukọ church meetings enumre sorry emeku okohia we kohia na e was teaching se koso ade ye so TV edisi ho ma sofo no preaching no yabo ama omatie wo wi a omato corrections na omukọ se koma ne sa na no ote branch eye den eno nya branch eno nya branch one say dabia me ka say wo ye sofo pania okay dia wo di bedu ya members no ene dia obeka be to ntine no okay woni wa da che sa na asole ne be ye sa asole ya ti sa no sofo pani no wu a asole na gu sa sofo pani no branch na ya tete na sofo wo ma ho sofo foforo bi ye ni ho ni ya di TV esi ho na sofo wo ni preach ya na mo hwe na mo tie na mo to kola hwe na mo kon za sabe manu si sumna so sa sofo pani ku no wu a sa branch ni nyina eko even ya so ama ya o say ya so TV na ama dabi even ya papa Kodwo Boakye kora sa wa yali ye na sole no eko down so ni sa na sole ne ko form eko down bebre tifie because anwo e ba ni nyina no bebre na de won wre ahye ni mu sa ono no won kosom no okay what you say sa na tie na odifo yare na wakasi su se wo yare na osanso ka twen yen se nyame na oyi niam di a kirew wo di a compare eye John Yesu Kristo Nyankopon frɛ no de ne call eye Patmos ene ne call Kasoa na nyame no ofa yare so no de dan niam di mysteries de kirebo meni aba yade ye yade okay me makase se wo sofuo bi ebe preachi ana sofuo bi pa social media na ni nua sofuo bi yale a na wode yade ni betwa ne mpoa na wonim nyansa okay tie mi tie pa ode yade etwa ni nua sofuo mpoa okay na wonim nyansa sabe adichie bi ya ene ye munsam nipa unwu ya wonim de ye beto wonim de ye beto okay wonim de ye besi wonim da ache yade ni owuo yemfa mo akutia me ye reference bi achelewo me wia video bi ewo wo boss no mema na pre enu nya Kodwo Boakye de ya mema na pre ansa na ya ba sofo Boakye video no so yeah okay me di bibi ye reference achelewo guy bi ni e fra no evangelist Oduro enye ya papa Kofi Duro muntie ni ye konkonsanfo enye ye papa Kofi Duro clear no anse ya wo ye papa Kofi Oduro I will preach ya ye tie ye alabasta yeah enye wo no okay we ye Oduro fufuro bia no ye evangelist na wo preach wo kam ana ko preach wo radio so kora so ne ade okay na ebre bi osofuo bi wuye ana Woduro no eba out
statement say sofo no only 50 years okay and wo it wo wo no enye nyame nhyehyɛ utie mitie pa enye nyame nhyehyɛ sofo ni 50 years and odi preach ya and odi ti asofo no against sofo na ansa ne ye na ekunu ne ye na ekono and the 2 years and 1 year and oduro no so owu ye oduro no so owu ye na ni age na ni 50 years the American what am I say I also dua mu makwaku say ba wa so thank you etina me say yade ni owuo ye mfa nyeje oduro no obi wu ye sofo obi wu sofo na ni 50 years and oduro ni ba out to say sofo ni 50 years enti no wa premature death na ye ne bone and ekunu anyway ya and owu no oduro no so owu ye e wo bra 150 years na prophet say nyame beda ni mysteries eye ediye e de akere mu ensem ehu fam asori ho ebe ma asori akoso ajeso mamo yale ansa yade dabi so o me ye yale sen ti say obe yare o yare a na nyame timi dan nyama di de kire ti say bia wakọ hospital akọda hospital na say watu kwan akọ bia akọ de na sa wo kakra de wo me say sa wo ko fasting and prayers kura wo nyame tumi bi kire wo okay sa wo bo paya nyame tumi yi bi kire wo okay sa wo dampa nyame tumi yi bi kire wo sa wo yale ya can prince am yale okay you pray no what can prince am yale Ghana for mo me paibom na me ho ntome asofu kum chacha me yale me ba ye ya me no be starting me di kan say me voice esi me boa okay ba ke no kore eti wo tie me a enye nwanwa say bia me voice no wo ni sa eti no wo yale ya no what can pray me yale me ja sofu bi Ghana ha minim obia na wo preach it sasa sofu no okay ya friend evangelist Morgan ja yenyi di video no na wo bi yan sha de kakra ya asam na me de ka okay me de ka asam aha ya friend evangelist Morgan ni video no e wo yi ne so o hwe o bre no bi yan hwe me de ka asam man ni preach ya ma preaching nyamsam preaching nyamsam o preach the only what there by evangelist Morgan wayale at them by 12 years okay utie mitie pa wayale at them by 12 years 12 good years yes okay sabi when you stroke ayale at them by 12 years Morgan also why you be why you international evangelist or you good preacher or you be even Morgan who near some no only problem or preaching na or preacher ebeka wakoma and so why yell for 12 years nyame juma na ne yale na nam ama na nsen kura video bi ameye me hweye na wo ye fan resin any ade so obeboa no obeboa no na pom din ni ade a won de beboa no ni ade yade de Reverend Kisibeko so abati ni din da Reverend Kisibeko wanti ni din aw ene ususa mi so amom nam ti kura ba so wanti Reverend Kisibeko awo tonyo Ofata Obama thank you sabi obewo oyale ye ama sabi okabe yesi na nye ace pacho enko okay enko minim ni yekun no okay pacho menko ho minim ni yekun no anything can happen odi pabi owo wi ase bia bibia betimi ato enyo bia no yale ya na ne sotia na sabi wo fonwa eye yale bone
Okay. Eti na se men ko. Mate. By nipa biala. Ya rape timi. Anything can happen. Ya dear accident owuo yemfa nyeje. Obi abetimi anya ne die na difo. Ya hwe eye papa Anthony, eye Boakye, sene osifa kasa na utie ni voice. Papa ye ni no. Ne voice obi a okasa ekwatwire, but when no se wa ma volume kra wonti ni ye papa ene ade e den na esie den na ekoso ne 20th anniversary a ya hyehye no watimi aba out ne yare abe cancel no se ye nyai na mini ho mini aba eti na me kase church na nkasa do problem ewo problem bi ni say oh say I say mo kan say rumors asabe rumors oh yes ake say only one son yele na ya sole no na according to the eninem kurom na kire say na yele ni person of sole no okay otie mitie pa enu ya ake o yes ni a trend no san na yele no person of sole no okay ana the trend no say sabio media mini evidence yeah na the trend no say papa no ne yade ya wa yade ya kwara no eye na yele no ana eye ne sa okay eye na yele no ana di na fo baby Ghana fo ne yese yakasa ake ani eba ye beka yese na yele no ade na fo baby ana na yele no ana eye ne sa eti na yele no age asole no ade asole na boso eyensen bebre okay ebia tio mitie asofu kum chacha nyansani entie me ebia na se ake yese Ghana for the okay da bia yese ake but no crack akranso ewo me yese kokonse bia no there is a little truth in it because I don't beba say me ho kafo no anase odifo wo yere na wuni ho na wa hye wa namu na oye nyamedwuma na ede mawo na wa hyehye program kase a eba so a se wo yare papa kasa otimi kasa enti se communication enkoso na yeyi ni totwene a bibinti na bema papa bu befu obetimi aba out se papa timi be kasa ya stop program abra na yere ye in charge a sebi ya kamia ye se animguase kakra na me kan bibi se won say life no yese no yemfanya adwuma okay and yese yemfanya asem okay by ebia the amiss of kum church American say say ake and yese say na yele na for baby and na yele na yen sa eti na yele no aso no wafa wa take you over okay ebia sa de no ana papa na tie ana bia sadia wono ekase wakose ba bia nyame ayi bibi a kire no e bia adase wate ana se wo hu bibi okay tie ni yo adase wate wo hu ni ekoso okay ana nyame ana wo hu bibi enti no wa ba konten se 20 years mo kan say anniversary asadia no monya dai munyai baby amudi asina ye se mu bu mi pa dia ene na mu ntie me one say me ana meti asore no thank you I was a wo hobby na kaya de because ya wasofo bebro wa onwo yale enso onwo sole edu anniversary wo di okay onwo ye convention onwo ye program onwo ye na so di for se ba na sa wo kra no watu kwan kwa mo no ne na wo di wachi eja wo pastors no mo hwe wa sorry so na ye program bi wo ho no mo a wo be jai mo ma ye na the president ni wa ba umi ye ni wo ho na na du ni wa ba umi ye wo ni ho Ghana ye nya adwuma ye be ye adwuma ba umi ye ni wa speaker of parliament wo ni ho Ghana nya adwuma ye adwuma aba ye adwuma okay what you say etino say your papa Kodwo
said yeah 20 years anniversary any bibia no ese to me koso by what's it o say to me koso mani ye it ese to me koso me ye by ebia na wo de wate e wo de wo hu okay e wo sunsun mu ani ebia e wo de wate okay it no aba out fast I'm stopping and tell more. Hey, message for comment section. I say na and then in the studio ha no ma boo no and easy crack. Some video no wa ha ye bebo. Ye bebo. Enye kakara. Me pesa ye kra ni ma bi. Na ye mo video no na wo bi ye nhwe. Sa. Invite unu ya bi na behwe bi na betie bi na we said ye sabe fa chame. Wo bi a wo yale na sabe yo sabe onye ne yade ye no kora ho na wotumi aba na church I what wa kasa no wotum say I'm feeling good yes I'm feeling good anniversary no kra na ekoso ya started na so we starting program na we start ana say so onya de omunyai e to be dia do omunyai odifo eden pa na say wo sofo a wo de we tie gya no na no ayi wo friend say ya papa kra na so hwe wa sole so de ma wo amiri bi ebetwa agun na wagya wa chi dia ma no na wa hyehyɛ program na wo ye program no ya start first day second day third day be ba no wa fresh program munyai eden ne besi not as a menyini ni okay na menyini ni ansana sofukum chacha ebia matu kwan mini Ghana me wa brochele yes ana me yale ana me wo baby na program ya hyehyɛ na church na ye na dia me di machie gya no awo ye me assistant pastor ana say wo ye me pani na wo ye program no na me den kra ebe fe wiem ebe for telephone so ebe for my sign ebe ba na me ka se onyaye no that is a menyini ni na ye kwose mark second ya wade bi o wa ya me ka wo public okay tie ya wasem bi o wa ya papa Anthony Boakye ya wasem bi o wa ya nka ne public your church administration say 20 years anniversary no wo ye no bibi koso no wate bibi na wurade ye bibi ya kyerɛ na pese won stop a enye social media ya meka ewo social media ya meka ewo TV so ya sole empanifuo no fra won baby a wo hye bia on betumi aba on to be ma enne phone no eye adwuma ko bia elders no empanifuo no woni mienu miensa enan kasa na ka kyerɛ won sɛ anniversary na mudi aye 20 years anniversary no monster po ebia bibi senti ena se monster po ebia mahu bibi mati bibi ananie ma bi sei ana se menya we mente ho hwe yeah ana enche meba okay meba naka that is meba ni edi abom no kra de o kan se won nyan no ba e wo so wo hobi o no te asole thank you that is say aso no hen head ne wife that is na yele no yen only 20 years now wan kan jire ni ko bibi saw ebetimi ayesa enti na ta say kwose mark wo e wo ho because we said your papa na kasana that is a papa no woni mo hwe okay onya we that is the echoes of church one woni mo hwe 20 years na wo die no woni mo hwe afen na watie afen na aboa bi abo hwerema agu na som ena watie okay ana papa na tie say yade woni mo a anko meke ko medina TV so enke amma social media entida ana wonu so onnim no na watie no enye TV ni social media
na siso obegyina na okay okay the American utie me anwo fe mitie wo dia ono ebeye ye no onim wate ena wo beken okay enye TV ni social media say ade ekoso social media any TV nyina ni radio nyina so say church no program ye dai ewom program abam ekeka that ye see church ni mo no enya de ketwa ede na esi enya bia na yetitie ah but odifo ede na be ma oyere enya ba wa sham ho so be die firu nsem bibia ye possible wo wiase okay bibia ye possible life bibia wo wiase be possible bibia timi yeah say ye wo mema bebre owa wa wale wo ba bai wo tumi ku wo ba no obi tumi wo ba eye wo no wan ne ba ne wo ku no di akodi ska oba bi tumi wale bema okay na wa ya mo mpentoa edi aye aduane ama bema na di ama ne nso no asai okay obi kura tumi di ade gu aduro gu aduane na wo di ama bema na di na wawu life any we as bibia ye possible ni nyina ye ejapade ntia bibia ye possible afrafo ye video na ye ka ho asem no afei na emra so ye de ebema mo na wo a wanya bia ntie no wo so watie ensem a ye kan no ye papa Anthony Boakye odwen ne ho kakra na oje mmere kakra asa ne ho yare na asori anniversary nkoso na watu mampomrika be stop ya asori no ebi nti ase no ye ba ye besan atoa so ye hwe video no embra bidin shira kase na ebreo bidin shira mu du na ebreo wani bagye pass first no benya na kase bisese ko hye ko hye Yesu ne ba e de monyam hye ene ngosra foforo na ba enam de ebreo resurrection timiso power resurrection wa mante one resurrection timiso power resurrection timiso power eniema bi ho have drink akra mam kan kire ya na anniversary ye bedi anniversary me share da ba me di anniversary ni yie na anniversary na mo sha ase ndabi enye fe obi ya frame a adan na wo maye na ye di anniversary o yare na ye di anniversary wo chi nye fe muntwam firine me mutimi ni anniversary na ma hye muntwam enye fe se founder do dia safo no bai nyame nam so de bai eni ho eda wo de bai brebebre ba ma brema fema bisine wo se tu ebo ase celebrate no on se anniversary bia wo hye ne so ye de 1 month in a celebrate ti me ba ne atu ebo ase de 1 month a celebrate kama enye fe panyi we frame a adan na uni ho na ye di anniversary wachi nye fe ntwa ye enye fe ti munyai ma muni anniversary dia nyame bo na me ba na ye fe ne de oni munyam sha ba se founder de nyame na so dia asafo no ba wa ba ye nyina ka bom dia ni gie mu du a celebrate 20 years anniversary ti de mo ye munyai de mo ye ne ya mo tim kasai obi a so se pa ni generation church bia jai se ubu ade na ofere ade na oni say me na urade na me so ele zo se pa ni generation church ba ya me na mtie na me si jai eni celebrity na me ya do me ba ni ato ego asa celebrity ni fe oti na me shira enye fe ebu oni se founder do dey zo se pa ni generation church ba nyame na me so de ba eni ho the 20 years in oni ho na ye celebrity wona chi nye fe first yes see you me home to me first yes see na me ni ho ne celebrate unze nye fe enti munjai metwem me ba ne ato ebo ase ahye fe 1 month na obetimi nka na nyina ka bom na ye ko ne ebu se ne ye koba ne ye de asem odin asa
ɛne nnwom toɔ dede ɛne handkerchief white ne yɛhim saa ta no maba na ani gye no mu ayi du so wahu saa ta no wahu me na ma ani gye no mu ayi mede nhyira kɛseɛ na ɛbrɛ wo ama wakwaba ediba eyetuma GH wo na yen komo twetwe ane yetwe wo studio a ye de ko video eba ye no ye toa so wa wakoti eye papa nanum asem te papa yi o ka hye na sorry ma se wonya anniversary no fa comment no fa comment section na say for asem bisa papa ho na men kenkan ye mfa ma odifo kum chacha na wo men ten wo studio ha no mo a ye de nkomo no ahwehwa so papa yakoti eye eja Anthony Boakye aba na wutie ne nsam no a uhu se papa ensam ewo ne mu papa onya obeka na ne kasam no oka asem bi se na sofo a watete wo mo a odi adom awura wo mu a se wonfa nya djuma no wonye careful na obi anya na djuma se ne ese ente sa no obade a owo asem ebonepo eden na bema odifo aka eyemie ka church administration it said ye near meko any 20 years anniversary na ye papa na be kasa woni ade no eyemie coming from out by ebia onu so no odi yaudie and odi aba out abekasa e dia bekasa by eyemie say yemi dia coming from out o me kasa dabi o be hwe mo di anniversary no so what started that entu be mo di on be dia wie. Okay. Mashe mo wodi. Ana eniyema ebi enkoyi na achia no. Sa asole mpanifo. Okay. Ada na me no won kasa. E wo phone so. Ana me sha mo wodi anniversary na wie. Na mabbo me nya me mpaye. Enko ne hiyo. Okay. So won kwa. O wade ye nyina. But eto da bi ne ye uboni aya ya. Boni aya say Unse prophet hwe me ma sorry am kokora no ne odi asori ne ba Ghana ha no me call the Church of Pentecost ye papa Makion a odi asori ba ye eno ni ho wawu call the Déad enso ne ye boni din ye wo some week bi a ye de ye Makion's week a ye de ye evangelism ene ade e wa asori no mu a ye celebrate what ya say enti se ne sen ne ye be di anniversary a founder e betimi aba out aba be ka say which means say Ghana fo anti ase se koba ne san na ye say ye yin papa isi nchen ya fa na mamu bi eti na make us a problem ho problem kase pa e wo church nim okay by the woman say once them use word be say wo nkwa wa ade nyina so ho to wa enkwa first thank you enkwa first obabo nyame mpa say ewrade ma me nkwa ma me ahoden enkwa ni ahoden ne wo ho a na wunya na ho to na akwa asole na ade bi ya achia no obaba kotene no Therefore, say wuti asori dum pempen so nya mfie agro no 20 years na ye di na say wuti mi be kase na say members na say asori mpanimfo ye niam bi a wonte ase ebe mo watimi aba out aba stop e anniversary na che say wan kase therefore wadwuma na wo start ye mfie agro no adwuma wo ye ehihim so I show video na wo pray ye na wo de bi a ye kwanim kakra oba na mese ya ma ne pray o boss me engineer engineer mema na premium so I show video na papa ne ka asem ni nyina wie o de ya members na ye na wo ho adwili wo ho ya won somewhere na members ne ko na nim say papa be kan woni be preach na won nim say papa ne be preach by won say do be kora no o kan bi say say wo wati a o si do su na o tuya no e wa asole no mempanifo no enhye won sa wati e wona mempanifo no enhye members no members ni tuya do su no na to be sintidia ene ese wankasa no wadwuma start no wanye ni yie ene adu ba bi a epempem wo boy foundation no ena me ka say yinyina ya da asole ya no okay church me ka bi chere wo begin say yes dan foundation no very important okay when cha foundation ya aso fukum cha cha metie man cha foundation ya sa na batome
so fu bia o hwe yen a wo tie yen wan twa foundation yi a sa na beto no antoto ne ma yi a oyo ho one man na won ko na preaching waje aboso ye bibia uni obi apart from preaching administration ese ututu ne ma yi okay enti na make say yes ye ni yes by ne nu kwan say papa no ebeke ewo TV so na obeke ewo social media okay ya wade bi o wawe oya mia mena mo no kum chacha masole ya meye menfa asole na brabo emma social media ewade a ebi ameya wadi ya me say eye once okay na mami ye cha to social media aye church owe kum chacha me life ene ma brabo a mebo ewo ewiase no church eye ma solid me fa nye social media okay me fa ma solid mu nsam e ma social media ma waliye ene me ma dan wo bi bisa say ada na kum chacha ye wo yele da na mfa wo yele ma social media me fa ne ma chala wonya den oba sole ya so be hu no dabi me de ne ba chala wo social media ya den so wa ya social media father ba me yele onye bi dabi man wale wo social media okay eti me de ne ba be ya den cha obi a wo ya public figure na wo de wo ma o life ehu o man na wo yele ene wa wade ene wo busuya mu nsam etai ba social media ebedi agoro enche na wa wade ye na agu enche na wa wade ye ni program abam enche na wo makora no enkrofo tag yo e woni ye ma bi so me na mo esame wo mensia ma wo 6 why are there me ma 3 o first born was saying 24 wow o ministry no or yemu akoten odi owo vas okay o ogboni man ni degree say ba oba solid normal okay but the position be so dabi there can or the way na won church no dabi wo ko ni school onu ko school na konkofu sa solid no sabe ne papa ena urade fa no so dia solid ne ba ya edun je so me ya the king okay it's in my life me yele life sa ni yamani nyina no e ma social media so betimi ateto ba na se na uni ho no mu a wo ba no atake in charge si wa nan asofudi ye your friend okay e ye calling e bi akola no kora na enye ne person me yesa na wo mpe e ye wo hye okay wo obi a wasuya eti yeda na so amfa ni adwuma wo bi da wo obi a ewo ho wasuya telada na so wa ene wa carpenter ana me boa ewo ho thank you ebi akoda no na enye adwuma ope no by force na ma kire no bra ba ye dabi eti sofo obi a no de asie e wo ye papa ntam no de am sof kum chacha be kan say ya fanya futuo thank you emfama ye ho uyo difo na fe na wo ti asori anase wati bia ene ya wuti obi de na de atoto de ho administration de ye ba akofo nko antimi nye mugbomu ya na ebeye yi odifo ebe bebre no eya na edifo no mo ebi mo ayo mo hu se omo ye nyame dodo na ye wo hu se won ni nyame no won wo kasa nyame tie obi kura tuko nyame nchen obi kura se wakwa hu Abraham ni Isaac ni o mato nsa didie enti nhira ni nyina won wo de ba enti nyankopon no mi bisa se ono ne mo anase sono no difo ntumi nye nyame okay one cent na make us hwe osofo obi on no mfre no o bibi o no wo Kasoa chi wo baby edi no me wura fika Dr. Jesus mo Dr. Jesus anse onu se wu ye no edi baye trement yeah ansana o tumi ananso eyampa adam ni sofo ba ko a we ye difo a
ono no se wo nwu da obetu akọ heaven obetu akọ soro enso wantu eti wo wuye no na solema no ani mpanifo no na ye fele ye say ye benanso dia be nya na e ma mo pressa ko ti nyame ani onyame thank you ese wo ye difo ana asofo a eso mu se wo ye nipa tv Joshua won wi wawuko won wi ye wawuko osofo obi a no ti yere na asofo akopie court thank you sa wo ye sofo a eso mu se eti na ye say man of God wo ye man and son of God na eba sofo yale sofo ye nipa oyale sofo betumi ye nya accident sofo betumi ye wu etu wo wa menyo se wo ye nyame adie ba ko a ya no nyame kora ompe sa wo ye sofo na be ye ohun ti se wo ye nyame sa wo ye sofo na wo ye ohun nyame a wo nyame kora tumi bo to dem nyame tumi bo to dem yeah nyame tumi bo to dem o tumi bo to dem na betumi abise bi yale a o maka dem and na wo cancel nyame nyame betumi abo to dem if say woni nyame channel no nyam good woni nyame channel no nyam enti na me say sa wo ye sofo a wo asibi wo a manyusu wo amama wo bada meje wo amama usikada maje wo ba masole a wo woda akwada no meje no dabi Unye nyame yusu as a vessel. Yeah. Luke 14:11. Bible said the man no so no. Ewrade nase. Na the obra ne ho ase. O man ho so. Ana uni mame tla on yama mi no. Utie. Osofo a. Ope enuro nsam. Enusam. Enuro. Abosom so ko. Okay. Ani osofo bia. Waye ne hu nyame bia no. Ada se nyame ku ni ntam ana wo bone to. O bone to. Yeah. No akadem. No akadem. Em say enye wo bia o. Okay. Ye wo bi o wa ye coincident ye yade. Ebi o wa eye yade. Ba so yo hu nyame too much ya. Woni nyame che na no nyam. Ana wo ye sofo na pe eduro soko. Abosomne ye ma ya. Na pe enuro nsam a ya ni nyame kuntam wankunwa na wabo wato dem na members no okunwa na asole na hwete na ne ma no akowurawura ensole papam na waje wo nkwa okay wanti ase Matias obua Matias wo ye so sa wo ye sofo na penusam a onyame kuntantam okay na members na waboa won ano a wode won kobro nsam jam no a wode won ko oseyim no okunwa na wasey asole no na wabo members na hwete no bia kope ne bon na members no bia waye nyame de ya no wakonye nkwa e wasole pam na sofo de aduro ye den thank you sofo de wo de aduro ye den sofo de aduro ye den sofo de aduro ye den onyame sofo obi ani wa okọ aduro suda ajeboro nsam sofo okay safania 14 ewrade so obatere ne nsa ewo juda ene jerusalem fo so na wode abosomsomfo asofo no egu osayem ya asofo a ekonuro so no onye nyame asofo sa na mo regas ne so e o ye den o mo regas no sofo de wo regas sen ah obi timi din sesi ne bo media me pema awe sofo awe sofo menti bi da awe hopa o menti bi da o open proof da bita open proof me se menti bi da open proof menti bi da etimi ma video oh menti bi da osofo on tie onye nyame ana onye soro abofo wo ye nipa sinto wo ho obetumi ahwe ase ana se obetumi atofom ba won se Bible say za wo hwe ase aye den solid enka ho o se Revelation 3:5 no o se kai ye ofri ye den ahwe ase na sesa wagen ahwe ase wo ho
wo betumi ahwe ase na wasole ba wo ye sofo a mami ye wano kasa me de me we guess na me pema da bi minti bi da na se ba ne se sofo kokan se ba ne so ye sofo o ye difo na wo kan wate asole na o kan se me de me pema oh who say ya won se bi o wa ebia na odi juoku ebia no didi agoro yeah obi o no ma say eduma ye se ni ade no eto da bi a utume de ya kan say mo kan say jokins bi na odi afam okay so that say bye o kan ne sanso say odidi agoro asa ne oti ade no obi oni say ne osifa ti asa eti na me so me putu excel say dia wo kan me hu sofo a waka sai to boa ana am say me yi akiro wu nchira me bia me ne batira wo fa me na me re me ne batira me se wo boa me ne batira wo no wahu asa dodo na e si won bo say wo pema ana ansa na be free ha no me yi say video ndi akiro no wahu odifo ya mara ya nkomo ne so eye manase ene eye abrante ba ko ba bonten be kan no clear ese odifo Kodwo Boakye eye a wato anananom ewo ensie do na ne nyina mu no na ye twen ansa ne yere no ebeba beka bibi ede afa ho abra na ni kun ewo ayaresa bia na se hefa no wo a won kasa na oba ni gire mu asonda mu mpo na ngo betimi aka wo ho se papa ne ho mfa no no te ase ene ade na ni nyina o man kasa na up to now no omo bo na wuto no omafo asa wo mbo na wuto me de manasi de menti wona no de okay by I think say other yi baako ena guy bi on friend obotan so at say ono na meti wona no by manasi de menti say video no ena me hu ye okay me hu ye okay by obotan na enkrofo de mienu esen ne me yeso obeka say papa no Kodwo Boakye ewu ese fridge mu ne ade ana enya sa pepe etina me ka say obotan de ne me hu okay by one say da bia ya me ka say opo bia wo ye torofo ba ku wiase a ene obotan okay I didn't see it on kan correct dabio ensem obotan ba social media ne ade a wo kan nyina no sa wo di 20 guwa ba ku pe ana bi e betumi e no correct 19 ni nyina no odi tum futuro gu nkrofo ani sa dia be yo benya viewers sa dia be ya ya so oton waduro bi sa ya kotekase ya duro sa ya kotekitu waduro minim eti no on se wonya platform na wonya platform no o be wia na waye se not vet no aye kotekase ya duro won se gan na hanso no mema dodo wona ade aburochirefo mema bebre na pepawa epedi ejina so epetenten epedi moden anu mo se mo e man so nyina apebi die moden die se be ma bia epe eti na me se Ghana fo ne aburochirefo mema me se mema so fo nso onye dua oya be ma mo ebi kura ton bi ebi na obotan die so ton aduro no eti ana mo e man no nso no ya de ma 20 gina wa emu 15 ene pe de den aye so wa sa de wuti we me hwe wa kenya me yanu no kore obe pe de so wa mempe obo wa mempe me se o pe de so wa mempe me bi se wukum bisa no me dase eti opotan da bi ya ya sof kum chacha me kase ono no eye eduro ton no obeton okay social media na obotan ba awo no ne nam so no enye bibia o ode ton aduro okay ansa no obetumi aton aduro no so ama wa obeton ade so odi kan esei obi okay edi sura nkrofo eken bi na okensem na wo wagine di se oye soronko na wo wagine di se ono de ye perfect na wagine so aton kwatikase aduro ama
but odinfo enyo no nko an kan bi enipa dodo na e kan bi wo social media no so na hashtag eno an e koso because na omo twen say wo beti nchiremu but nchiremu no na amma say na me bisa say koba ni say wentimi ankasa and defend no bi aka say nipa no ene wa fom say one kasa anya dey say omo kan say papa na wu na bra owu ye no te ase no omo say yes dey eye bebre wo betuni a chada wadwen yes wo wi yes by obotan dey ane dey ya tro one said that be one no wo be kesi so say papa na wu she fridge mu ana dey make am dey ase ono dey confirm say wo thank you was it wo she fridge mu yes dey yes dey sani wo bi atumi tibi ake by wo so obotan dey ane dey wo be kan ya be kan di bebre ena papa na wu ena wo she fridge mu ena papa na wu ena wo she fridge mu ena man kaso on free nyame ena what say wo she fridge mu wo eti ena ya papa yi mu ye a the video aba out e dem wo be kan wa sorry resurrection wa resurrected wa sorry yes eti no dabila wano no de no ya duro no de baton okay wo be say abotan ya tie si sofo bi so na sofo no bia woni na nya beef ni bi okora na opeso de baton na duro keke kwate kasi ya duro because za wano wo se kwate asole no o se no ye tro di ifo e no se wo jai ye da urade yase na nye na kwatiduro no so ye papa de kwatiduro no za no na da no me be kan say eduro bebre wo Ghana ha I say nkwalen kokko yo ne nam kuruma ontonton enuro bi so wo bi a China fo Niger fo boys nkwalen bi usia na o se tablets wono ma kwate be ye adwuma e be ye kase ye be ye say o nyina ye say ka food and transport of watch won unkwa burochire nko o ma bia so nko se charge fo no eni se nkwalen ni nam kurom ekutenuro yes adwuma before yamra me nkomo we eso asori yeye odi moje tight ni offering no as a members ne ba no moje ana say member bi ba na chewa chede oje meje ya chewa de oje meje se koba ne se nyamedwuma num no edumre bi na mu hia bibi e wa sori no mu hia se mo gba fori ana se bibi hu sa sori ni hia bibi na sa ohwe members no mu na obi wo ho no mu a obetimi aboa eye asori na adwuma na mutimi tu ana mo nko ne nchen ekobisa no yetumi tu ana mo nko ne nchen ekobisa ansa den like to say asori dan ya was say yesi asori dan but ohwe a obi wo ho no mu a obetimi support the ministry no mu obetimi aboa obetimi kone na so e de koto nanim se ni e pese yeye obetimi aboa ye awa member na o ye member wa sorry no unse obi o ye member wa so le mu bia na wa fan chire na woni mu chire no so fukura nka so o ma afode ya ono a wo bo okay e ma e boro so 2 Corinthians chapter 9 verse 7 Paul said you will be a susu na kumemo no man na for the bonye wo hye ana memem fe na de wo tin na nimu man ene wo nyame don and Luke 6:38 o se man na wo man e wudade be yaden obema wo ana Acts 20:35 o so o man emu wo nhira e che wo je eti afolebo e ya kumam eti na ya kum chacha meka okwa asole na ye dan wo tight and wo ka sa asole no sofo no any members panifo ni na onwo gwa onwo ti ye dan wo tight ka sofo ti mi fro and na the tight amanti that be a mistake tight ya komam okay nipa no bia the reason ti a on fa tight na ma ye ba ye bosumi nsia no kora na adwuma sei okay onye adwuma sa asole no a good church na be ye 1 year 6 months ni panin fa tight ma ya
na nipa no yetumi frɛ no ene ni nkomo kora ebia enkomo nyes kasemo sister bra na se wasole ba enkoyie asesa na wono de aba betom kora se ebia na se madwuma sei TNT ya na weme enye enkoyie na sole na kobuku no won ade ntia tight no wonye dai ontua na ya sole ya nyame honhom wo mu a ya frɛ mo ebia church no ya wo be 2000 1000 Ghana 1005 minia babra office ye ni wodi nkomo asole de dwen wo ho di 2000 we fa kope bibi na faye say sika na church na di ama no say sika no o de koye adwuma adi bia ba betu ya tight adi bia ba betu collection ana to da bi mponso a mo pa said ya be ya ebia ebe ya regular so that say any pan dos enye 2000 kra de betu me di ama na kitwa bi ensa 500 crate mi bibi by church bi wo wa okona wo ho kire wa ye moa wo ho kire ba wo temo saa na mpanifo ne sofo ofrawo ena bosumi mi yensan ye ena wo tight mai ena wo dusu mai ena wo ntue wo dusu nipa no ontu ne se no mfetia ena ontu mfemetia odifo enti tight no ya nanka enu na hiamye asofo dodo na efre phone so ene kra mobile money wo ye fafa mobile money dabi na efabra ya nanka ti masole afa tight fabra oh ana me say want to be a man sole ya na wa efri akoma mu a okay so de o collection tight afa momo so e de akwa enye bone okay ebia na dan bibi si kwan efri wa wu yeah efri wa opem ebia nsuo ko atoy ebia wusi wo niama owie wudi uti to wada ene wia wo bibi esi kwan wanya yie wa ofri opem na wo sene akwa eye by sofo so sofo be fofo afro da be fro bosumi me yensa untu ya tight do so mai dabi yenye sa ya tun ni percentidia church no ese asofo na boa members na mo men kasa asofo church no ya mo members na mo ade ba ko ya asofo kum church ameme won say sofo hia mo ade ya mo afode asole ba ehia mo ade ya mo mpaye man aya sisie tio sofo hia mo ade ya mo afode ya mano sofo ka say dia ya mo afode sofo dan dia ya mo afode asole ba ni fie wure tu no na asole ba entumi ntua ne ba school fees dia ya mo mpaye man aya sisie ya mo mem won we ba asole no ya bo won enti ne friend church left bath right bath left asole no onwe wom na akoye won na ye adwuma no edi scan ba ebe yetumi si aso dan eto sofo ka esi machine house that then na wono na wo chere de ayemo anu na ye bra so no eye odifo bi edi na no nsem ababetu dwa o chere se eye se wo ye asori pa ese fata se wo bua eye nyame nipa na emom no se wo ho chere odi a wo hia se ye beboa divo ben eye divo ben kwasi ewa so nye divo sana me de meka kwasi ewa evangelist kwasi ewa anenyo onu ose de ose se osofo ho kire na wo se fata se asori ana se member wutimi bua no na emo member de wo ho kire wo ana se wo hia mo forget dabi oboa on se adia ba ko a me sof kum chacha me won se nyame dwuma no se wo start for fra ye won sem bebre wo wa ya na utumi kan okay ba wo kodu ba bia na fe nsam na wo kan ye no apempem wan na apempem na wa no wo buso okay
kwasi ewua obi ani Ghana ha woni bibi kwasi ewua evangelist kwasi ewua sofu kum chacha me na me kire ne Bible okay heaven and earth is my witness suro ni asase ya me dance yeah na kwasi ewua preach ya no betumi the one quotation ba ko pen aya solid 2 hours me na me kire ne said ye quote quotation me na me kire kwasi ewua Bible na those days no na Kumase na brother Morgan yeah me ka se sabe na won do ena ne kwasi ewua ekon na ba ko bi ne friend Sule erade mfa ne currency wa frem na kwasi ewua e preachia na sema ne kwasi ewua kan se obi a osofo obi a wo se coat no na tsasa wo ye koromfo na wo ye sofo na daka mu a na tsasa wo no ye sole ba ho nso na pe coat ni okro no de wo sen enne me sa no sa tam na ye bajimi bre ne obra shase okay enti kwasi akeka enne VIP kasi aye kokumasi kwasi ewua ni VIP kura wo 10 kwasi ewua any VIP kasi bi kura wo 10 sa kasi akesi ya ewia etwe anwea no tipa kwasi ewua edi se tipa kasi ni bi kura wo be 30 enti afa asam na wo kan na wo wa beto kwa kire sen awo be 30 kas so Kumase a asante ni bia wote Kumase enim de sofu kum chacha meken enim asama sofu kum chacha meken eno do Kumase a kwahwe estate mo kan say estate mu estate ya kwasi ewua asisi wasi estate bebre awo fie bebre adi fie ni bebre ahen by one kwasi ewua oba radio so na oba social media akondem sofo bi ya ne wotwa sofo bi egu na waye no patakuo na wodi odwan ho ma na wodi yase won se Ghana ha ya wo spirit bi o Ghana ha se sofo bi pa social media ana wo bi eba social media ana radio ni TV so a na wo kondem obi ya na wo se obi ya de nya na wo no gina wa na onu ne nkrofo epe na samo mo yeah onu na ya ne yefese woni pa no oye papa awo keno kode se nkrofo no onkra ne ye criminals mo on ne ye criminals mo hwa mini aba wo se atai hwa enna kokosi ewua so dem kohwe okay kohwe sika kosi ewua egie e wona sondem yeah sika kosi ewua eje wona so dem pentekosufo kora ni sa ya discuss munyina moje ya njisa monye ya njine sa ya moje kahra mini aba enna kokosi ewua so dem ha sika kosi ewua je no enye sika ketwa okay edu ba bi kora kosi ewua se ubo bi deliverance kora na woto foma sofo ni mfiri nyame enye papa na nsen na wo bo deliverance wona so dem na nipa ne da fom o shebi ai me das na obo bi deliverance wona so dem ja Ghana ha mamen kan kora nchela wonde sofo kum chacha mamen kan kora nchela o pe sofo ba ko a wono de onye difo okay eti wono won ton de okay won se Ghana no awu declare say difo no ton ade enti o mfiri nyame eton nsuo eton oil eton calendar eton ade aba de aba enti o mfiri nyame sofu bi o wa on ton oil okay on ton suo on ton calendar but wo ye kribi na chen wo bi o ton suo okay ebi ni kosi ewua yeah kwanye kosi ewua
bafa so be krem ska abrochilefo nyina bebre wa abrochila yeah hwa last week say me ni nipa be 15 di nkomo wa abrochile na abrochilefo na bebre nim se kwose ewu ade rapture du a wanu obi a obetu first do heaven first and na first no on send scabra no ebi 2,000 pounds 5,000 pounds 1,000 pounds oh so for we the okay no correct so yeah near send back so for we the okay no correct okay boni yanim okay no correct okay boni yanim by church obi a wo ye criminal a wo ye hard criminal e wa sofudie mu baako e ye kwase ewu o pass of the you are hard criminal pa ba ko ma onu de ya no so be sika fm o be preaching kwaje salvation na wo twa sofuo ni nyina gu o de start free Danka Williamson no so ene asofuo mpanifo no munya papa yeah na wa condemn obi a nya papa obi a nya papa so the members can get japade thank you ana one of us say can kwaja asem nti no say kwaja asem nti no na tse obi tie abrochi adaga na ha was so for we dey say you preach carbon here no masa senior fa wa ye soronko da bi ameka say wonnim di obi ye wane kokuwom ana wonnim di obi ye wane dem obi betumi aba public abaye no ho han bofo abaye no ho kronkron ba say nipa no me say what you dangerous wonnim say sister bi ni be ma bi trance 15 years wale na wonnim say be ma na ye anroba ebi wo esi yeah 15 years no wonnim say be ma na ye anroba eti wo kwasi ewu ade me sofu kum chacha meka say kwasi ewu ope obi a wade Bible anya ne ho ade Bible abopo ade Bible anya sika ade Bible anya dwapade ade Bible anya bibia kwasi ewu na so no ma ye hu no kra Yeah. na tie adu ne de yange o ba condemn brother Morgan amu yi ni picture bayi tama na Morgan si su kumase a no preach no na kwasi ewu akura tumi kwosese Morgan ne mama no esisa ne niema ema Morgan na ka Morgan sabe facha me sabe biem enye yade na aye Morgan sa awa yade a na ka hena na ye hena na oye preacher che Morgan oyale ye awa yale kura bisa se kwasi ewu a eden na kwasi ewu atumi aye ama Morgan on to me the Morgan ma show Morgan video mako by 7 by 7 that say one kwaye an interview baby me kura me send ska edema wo bi say one for ska nko ma show Morgan video 7 I want to meet the Morgan eba social media sabe eba sresle ska edema Morgan akosie wu a dia Morgan ya ma wunyina wonya wo ho cham anya wo ho ade Bible anya wo ho akuta kas ahodo bebre kwasi ewu an preach kan say wo ye sofo na akuta private car mi no awo koronfo onu mo ndi ni say wo ya sole ba na say ya wo yo say ho chire wo adifo bi timi bu na say evangelist bi o timi bu timi bu na ye me kensi so ni asole kwasi ewu say sofo akuta car mi no awo koronfo ena kwasi ewu a private car ko e ko be 7 na say 8 the private car now twiba na twiba ko na wo wi a wo be keken kwasi asem say sa sole ba wo chile na o mfa sole si kan ya dai emwa no sa asem we yen kwasi asem sa asem we yen kwasi asem won se wonya na ho wi ye enya sikanya dwapade ye wi na ka wo ka bron sama dawro mampo a wonye sika bebre na bron sama dawro ma a wonye kasi bebre no ene sesa ka wo ya adoye ebu ankrofo edebu ankrofo san kro cha de ba ene de wo abetra no se ena wo ye sofo
then asɔre no member no na wo kyere na yɛmfa asɔre sika ɛmoa no me say asɔre sika yɛ de bo ahefo so bisa asɔre sika yɛ de bo ahefo odifo na de sia mame me de sia ɛno na me kan hard criminal power baako ɛwɔ asɔfodiem ɛyɛ kwasi ewua forget about said ye wo kan kwagya asɛm sɔfo anyame afra ne bi akan kwagya asɛm sɔfo bi anyame afra no ɛnyɛ gyaye adwaman ko na yɛ nkwagya asɛm o gyaye adwaman ko chata de tenten ɛnyɛ no ko na yɛ nkwagya asɛm ɛnyɛ makeups me say ne nyina no o kan yɛ ba ɛnyɛ no ko na yɛ nkwagya asɛm eti kwasi ewua de ɔsɔfo kum chacha me ka to say hard criminal awɔ de bible wuro bo awɔ de enya na ho se tim enya no ho asisi estate bebre ɛwɔ Asante region ɛde atoto cars enkran kora ya fra baabi botiano yeah ɛsoro botiano our estate be me yansa different group by a trade and wo eti no why criminal kwasi why criminal asof kum chacha no kra me catch down no odifo ya beda asole ba wo kire na ba ye mwa no na wo kwasi ewu ade wo no wo nam wo yele kra wa e wo private car for oba wo yele awon ne te kra wo private car for wa be ka se asole ba wo kire na na ne manyina kro bi akra tutu da no boy bi a otonom kra ba out na otonom man na wo kire na wa mo boy no odifo se ne wa hiti die yebe no aye be agro ye de na de se nkurasefo anu nti ye de besi na se na mi ja wo amwa akokra no fo afutuo efa tudwa efa ma eye ye papa ene na sori ma oye nya nu ho mu se obi anya ni su a wo su no won kwa asole enkote nyame asem afutuo an se kwasi ewa eye criminal oye criminal papa sha what the bible na worobo me say oye criminal safo ben oye papa wano sole oso obi nya papa safo ben oye papa obeba abonten abeka kwasi asem we say ena wo ye member na wo chiro na ati asole ma onu de ye mfa asole sika ma on pages asole sika mfa ma oda say safo ben oye papa obeba abeka say kwasi asem ajini oye criminal fa me number yi WhatsApp me voice audio bo number na mami bo man what you but one day na me dey me 0542 51 another 51 28 0542 51 bm and a 28 osofu kum chacha me line no o WhatsApp me beba o ma me voice audio beba wo de amaka no kurenti no men pamasem na e wadwen se o be frɛ me ana ba ye eniama bi obedidi matam yeah ba me se obi owa se kwasi ewu adekoro ye sa de no ho ade wotumi se da men ofo frɛ no hu di watam me ye bodu nti me de me number atudwa me se wo ye be ma wo de frɛ me nedi matam ma ye wa ma wo ye jawo me di watam ma wo ye jawo wade ye me na me ka kyerɛ wo hwa ebia wonye be ma what the opa WhatsApp me your voice what you man that can pass as some children but do what am I one way you kwada kwot em na da wo be ma en solid da sadia na ya kwasi ewua em nkrofo bi ye na ye be ka no kra na wudi atam wodi am say di matam o be ma wodi e frɛ me dabe na asofu kum chacha wo mfiri nyame mi firi wo sini wuni efiri wa konta kwasi ewu criminal ene na mo no etum futuro gu nkrofo wani etum futuro ya ba ne ya beka na wa bomo pa ena o na ha na etumi preach salvation chen yen wono ne salvation na afi so preach no me say wo ye criminal wo de ba ne worobo the corona me catch on. What dear, me number na me dia to dam. What dear also one wa ya pa. Me ya chimuni, me fra chima pega. So also one wa ya pa.
what you frame me? Nadi matam, my yawa ma wile jaw. Me do what mama obey ma, or what to be by force. Was some penny. Hello, you'll be an hour, you'll be a man, what you are and I was sending you one the time. Aye, what if when I'm into an enemy criminals me fighting Bagro? Bagro, aye. Only more fair. Aye, Yabaka wants him. I only ever once. Aha, and the other AC, Yadamasa pass how much bread I try and the programming abbey, your comments no, meant me I can kind and farm more dorsal, more fun chameda for my kind in Eddie and Mamma as that can see and comma a year, me cameraman, Dimre, Kuna face me engineer, a year and the Teflon, me editor, Mr. Dogbe, Yami Enshamo, Bibia, me director and so Mr. Ben Bruce, Yami Shramo, say my bomb, Chidoma, me the programming about every year. Also, Yami Enshao, someone to watch a you were all the social media platform no eso like it na share me din any Empress Anne and me nyina ka tiri ba ko pe Mrs. Kwache show ho si Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for our Kodwo Ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then a location in our Abeka Pipe Junction. Fanamba ne Boakye, na wankasa frɛ, na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama, wankasa frɛ, abati bi.